He patu anō I te Māori, he whakatika ana te kāwanatanga ki te whakakore atu I ngā kōrero mo te tiriti I roto I te pire whakaho I te ture ara Poutama. Hei tā te tokomaha, ko te whakakorenga o te tiriti, he takahike I ngā mōtika o te tangata I roto I te whare here. Ono te kau ōrau o ngā mauhere I tēnei wānei he Māori. Nā reira kāre e kore, ka noho ko rātou te papa I te korenga o te mana o te tiriti o Waitangi. Kei a mārena mane te rētōtanga o ngā whakamārama. Ko mauhere tia, engari ko te here ki te ao Māori, tā rātou oranga tōnutanga. We have recovery programs. It's a full recovery service that we provide, or rehabilitation. Koira te aronga o ngā whakaakoranga nei, ko te utu o te kino ki te pai. Words is like soothing to the soul. Ko te pire te ara Poutama e tā wharau ana I a rātou. That there is a review going on, and Cabinet decided that there was no point in adding treaty provisions until that review was done. Ko tā te arotake he whakakore I ngā mātāpono o te tiriti, ara kia taurite ai te whakaoranga me te mana o te Māori kua mauheretia. This is a straight up treaty abuse in the way that they continue to lock up Māori. There is a lot of work to be done in that space, and by the way, iwi leaders and iwi and HUP have got a critical role to play in that. Ka pākati te kāwanatanga I ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi e āwhina ana I te Māori. We've been put into a generic model of care which doesn't address the cultural aspects of who we are. The officials with the Ministry of Correction said, we feel comfortable that we're meeting our treaty obligations, which is completely untrue. Ko te karanga I nae nei, mā te iwi me te hapu rātau, e kimi he huarahi tika anō. Mārena mane, te karere.